ey'ntweni zonke ey'khundleni zonke ebengingayiveza kwi-MK ngibona kungcono ukuthi ukukhehlelezi nimnikeze isikhundla sokuthi akahambe elwele ukuba ikhansela. Bafowethu umgibe insizwe yakwaNongoma-ke laphana-ke khuluma-ke ngo-Dr. Khehlelezi-ke kanjalo-ke nangayo-ke MK Party-ke laphana-ke eholwa yena-ke umongameli-ke laphana-ke ubaba uJacob Zuma. Asazi bafowethu uma kunje umgibe-ke uKhalezi Mathonsi-ke ngokhehlelezi-ke ethi kudlaliwe ngaye-ke ngaphansi-ke kwale nhlangano-ke MK Party. Nanto udaba luyaqhubeka. MK Party buholi be-MK Party wozani la ngena lapha kahle emotweni Imbongolo. Ngicela ukubuza la bafowethu ey'ntweni zonke ey'khundleni zonke ebengingayiveza kwi-MK ngibona kungcono ukuthi ukukhehlelezi nimnikeze isikhundla sokuthi akahambe elwele ukuba ikhansela. Iyonanto le bafowethu enimbonga ngayo okusamele nayo futhi ayilwele eshiye igodlo zakhe wathi ne ey'ngceni zenu wakhetha nina ekugcineni nizombonga ngeplay ukuthi kumele alwele kuba ikhansela. Isikhundla esilahlile kwi-MK lesi sesobuholi bezendabuko nibona ukuthi lesi sikhundla leso ningamnikezi sona. Kumanje mhla ka-5 August uKhehlelezi ibirthday yakhe ubiza abantu ukuthi akuzohlangana la ipost. Kuneqeqebana la kwi-MK elichitha lo mcimbi lo elokho elichitha imicimbi uyaphosa uKhehlelezi bona bathi cancelled masimba mani lawo-ke doti muntu loyo-ke la ayikho iposition enoyithola ngokuvula imilenze nangokuthi nizokhwela abantu ukuze nenza abantu kwi-position iqembu lizowa iqembu liyophela nikezana abantu izikhundla abayideservayo unabantu abaningi kuyeza abamlandelayo ababonele kuyena ukuze bejoyine i-MK yena ufuna ukuyohlakaza i-MK ngenxa yesende lesibumbu lonto leyo kahle udoti umcimbi umhlangano wakhehlelezi omhla ka-5 August nangu u-on waze nivulela imilenze noma nenzani umcimbi omhlangano wakhehlelezi wonke abaholi bezendabuko nangu u-on wozani kuwona ngiyema lapho-ke school out.